Assalamu alaikum. Narisome Injili ya Isa Kristi yangiwa na Markusi. Isa asuzihira shirewe. Banda wavira wanasuku. Isa regea Kafarnaumu. Na watu wapara ihabari amba dagoni. Vukavungulizana dunia bole ya wanadamu. Ataka waka wabaki tsena banza mlongoju. Ako wajudza urongozi wa Mungu. Vumlijia watu wakawavinga shirewe yakayachiwa na watu baba wane. Haivo kawako shinra wamvinga atawampara Isa asibabu ya idunia. Wabua ndia utroju ulingana na vahanu Isa aka. Washukidza lidalo shirewe ile alilalia. Ha ulivirisa vahanu vale wakawa vubuha. Wakati Isa aona waminifu wao, aambia shirewe ile, mwananyangu, madhambi yaho yaswamihiwa. Vukabandhui ya mafundi ya sharia wakensi vale. Wakojiambia rohoni hawo, mana chini mchuunu alagwao namnaini, asukufuru. Bani ya shindrao aswamihi madhambi, nekatside Mungu weke wahe. Sa ile kamwe Isa jua rohoni hahe izo watu wale wakofikiri. Bas, awadzisa. Mana chini muliona fikira maoride izo rohoni hanyu. Ivide zangu ya wambia ishirewe. Madhambi yaho yaswamihiwa, aude umwambia hima, urenge dalo laho wendre. Badi ile mujue amba umwana wa mwanadamu anayezi ya uswamihi madhambi shivonre jumonsi, aambia shirewe ile marongozi yanu, nisuhuambia hima, urenge dalo laho wendre dagoni haho. Sana Isa ile ahimi, arenge dalo lahe, alawambeliza pia watu wakavale. Namna ya uka amba piyawo waremwa na ushangavu na umtukuza Mungu haurongoa karaparo ona chongo mauride ini. Marhaba watukufu.